levo spava na mene. Da se bude da malo. I malo približavamo. Evo te malo probudi. Gdje su loka? Informacija gdje su loka. Pa ja. Pazi, nemoj da bujaš. Dođi, Mato, dođi kod mame, sine. Dođi da maziš Anđelku. Anđelka je mirna. A gde vam Toma? Nije Toma, kako se zove onaj pilot? Izranjeni Orlo. Nenad. Jel imate Nenada? Kako imate Anđelku, a nemate Nenada? I gdje je Gojko? Jeli, mama? Fantaserar att vi wegschaut haben. Das Mädchen hieß ja Angelika. Evo moja debeljušnasta mama i moj debeljušnasti sin i moj debeljušnasti baća. Znaš šta, neka mi grebe nogu. Ja. Wo ist denn der? Hinter mir. Ja, dann rutsch ein bisschen zu mir. Ja, Boga. Der ist eingeschlafen. Ja, der ist voll eingeschlafen. Sedi tu, Mato. Ne, Mato, sedi. Es regnet, I sad malo mažemo. es regnet seine Nacht. Wenn es geregnet hat, dann hört es wieder auf. Đurđe, ajde uzmi ti snimaj, snimi Anđelku. Ja ne mogu samo sebe jer ne vidim šta plaća. Pa valjda jesu, ne znam. Vidi kako legla, joj slika je vidi. Še vidiš? Die schläft. Die ist aber sehr. Nein, meine. Und jetzt machen wir die meisten Aufnahmen von Herkules. Und Sandro. Ja, es beginnt zu regnen. Ja, jetzt beginnt es zu regnen. Ja, aber das ist ein Mausgaszetworer. Ja, aber es ist doch